I kublai step ye pi wa ro ki pralog ki was nyau suk wo up ki kubor wa pala ha new channel ki kubor ki wa kwa open nyau chapi nega step to ki kubor wa klem sarom wei man ki le ki kubor was nyau ma wa cha kem u khon nei da was light bor u ya ka be yong o ka wasan phau pras nem irta te ton sdangi ki kubor ha iwi ijia was nyau ma ijia was nyau pala hadu kate wada uwi ubru uwa klem sarom da slide bor open ya katre wakha ya ini ijia da jia ha kawi ka chnong watip kam ka kedam badi kawa haputur taluk wahap hapo ka Dakshina Kannada district ka Karnataka kam waman kate kaman be da thia hospital ko wei uti ukhon ko dara kia o chapo custody da ong da ki pulit nin kasngi saijan kat kam wo ong da ki pulit hadin wa uti ubru da dep uwo slide bor yaka kati kaman be da to kjut ko we da thia kjut ko ha ka wi ka hospital sorkar haputur kati kaman be ka walasan phau pras nem irta da ujor ko haputur rural police station chaphang ite wa slide bor ukhon ko yaka ki pulit da register ki yaka case hapo ka Indian Penal Code section les pan ru phau r subsection r clause n wa ka section sans pan ru parcha ya uti ubru ki pulit da ong ki wa kate kaman be wa ukhon ko da sa ki hakajo kayung wei ite ijia da jia I hakatu ka khat ar tarik yong new banai wei ute ukhon ko uwa da lai li thia chakamra yong o da khai udang le waje step sen yaw depte lai u chakamra wa thia ka be u depte le u ye te ikam sang kamma manda ya le namo ya cho kate kaman be wa o wei manda skiet ko uti ubru da kado u ye kten ko da kathat wei uti ubru da mahampan yap u yaka la da jia ukhana ko yakiwon kiwon chaphang ite wa le u wei ini ikam sang kama mem ukut idu heni uti ubru da slide bor biang uka sachisin kaman step ne iwamut da slide bor uka arsin kam waman kate kaman be da ko hapo isumar hakawi ka hospital watip kam ka putur government hospital uti ukhon ko to uwali pausans nem irta uwa da dembia wei ka kurim usa ko hayung ka be ko kam waman kate ki pulit dang takit kia o khanang wayo tip cho wanayi idaw le u kamte pen ya ka be yong o a kanisngi te da sencha da uksut ya ki bru kamte bon ki jingjia wakhala usnyawi kam hakani ka khubor le uti ubru da le u yete ikam klem khain sang khain ma de ishinde yakam uti ubru na aite mto umap ne u ilat ka sorkar u imu to upasi ko ye o chisindon mto upsa biryani hi e ko uchapo patok katu kani depte pelak biang yakam uni ubru te to upen yap chisindon te do kini don hiki khubor ki wakwa open snyau chapi ni step yiki khubor the boys wakut e kuble ye pi waro snyau ba hamda mu ye subscribe your new channel kanang wa yo teng cho pi yo yiki khubor wa thame hek tin panar kuble chibon sngi wasu wa komeni pi waro